talofal nei fiafi o le whaopoponga o tala Geopolinisia. E to atolu ta leo sinia ya o fia ile sui komsina, ma komesina lango e to lua na malanga isaina i se fono fa apitoa, le 4th Global Public Security Cooperation Forum, ilian yan kang isaina, o le fono lea o lo awaya ia i sui mai mtanga luenga o leo ma ofisa leo ma i tu e fia o le lalolangi, e whaatala noa awala e CTI ngā ruenga tau pui ngā soli ngā tu la fono, male langolango ino ngā ruenga tina e ile tamau a inga o le lalolangi. O usu ngā fono a Samoa o lo taita el sunga le atau Samuel ua whamsanga, le au sa lilo nomen tua whale meni, mangalumalamana ene likota e umaspau. O le a CTI fo se tūlanga o leo Samoa ngā ruenga tau li tau singol file mu, ai ol whaamalo siol tu la fono malvan no fuai matangata lau tele, ia avea fo i maona saol pui nga whaavao malo. E iei atali i te lavau na malanga atu i Australia, ngā ruenga whaavai taimi ua whaia i eile whai ungal whaamsinonga ina ia whaafale pui. E whaatali eile toi wala awina o lona whaamasinonga le anso se fulu o ke topa o le tausanga nei, i mōli anga e tolu se fulu, mai ngā yo inga SS, e fitu, na maua e leo le nei ali i te lavau. Mua wanga o ia ni oloa mai tutonu o se supermarket o whale oloa te tele i tutonu o Victoria. Lua, whaafitu o na maua i te lepe whale, ma awa ese aini mea tō tino, tolu, o mōlianga e sotanga i le sopo ia po le trespass, o no fuanga whaasaina o nisio company ma ofisa i le tu malo, o le tangofia ma le whaatawina o fuala au whaasa. Ta ua lea tala vau mai Samoa na malanga atu i ngā ruenga whaavai taimi o ia e alua atu i se nuu i whaasale li anga savai o maliu lona tua āta mā o lo so i fua siona tina mai to atolu ona tua whaafine. E o mai i le taimi o le whaamsinonga e leo toe maua e siona tina ma ona tua whaafine i Samoa se tala iate i ala tau te le oilo foi o lo oloka o ia il whalpui. I tau manga o lan whaamsinonga le vai asona te nei na talo sangaila na loia ina ia te tala i tua. Pei ta ina matua i te ena e le fionga le whaamsino lea talo sanga ona o le lea ioni polkalama toi fuata ina sa tatau ona fuafua ina mo lea tala vau Samoa. Ato ai masa no fuanga le lei e ono whaamautu i ai e ono tau fia i le whaawau ona whaianga o ioinga i pe ona moli ai ma e ono la matia i le saonga le mua tangata lau tele ai maise wa umale au ngāolo na visa whai ngā luenga na mawhai ai ona nofo whaatu la whanoina i tutonu Australia. I tō laulangwa ale ofisa o leo i leo te lenga o ngāio inga whaasoli tu la whano na whai ai lea televou. Na whaailo ai o ape lila ili tausanga nei na amata moli ai ngā o inga o tā ua ilunga ma whaalau sa so ai lava o na maua i tutonu o leono maasina ma whaana ua ile au te lenga o moli anga i tolu se fulu ua moli ai. E toi whiutanga ilana loia ma le ofisa whaau o Sala Australia le Prosecution Office ma talia ai le awa ese o molianga e se fulu walu ai to toi eile se fulu lua e toi wala wai neimta upu ia o ke topol tau sanga nei. I lunga lava pokalame o ngā ruenga whaavai taimi ma suesu e ngā whaia le Atamua News i to tonu Australia o maua nei se vaenga o lu i tau o lo whenga i pia maalo ma whana wa Samoa ma le Pasifika o lo malangatu i ngā ruenga whaavai taimi. Ona, mua, o le whaafitau li onga o lo whengai ma Australia. I le toa tele o na tangata nuu ua li taia, po ua whaasolo fo ina li taia. Lua, o le ala lea, o le matua whaalangolango ai o le malo Australia i tangata malangatu i tutonu Australia migration ai mai se lava. Ia ilato i lalo ngā ruenga whaavaitaimi mai Samoa, Pasifika ma le atu Europa, ma ilato o lo iaianga wa a whaapitoa special skills. Peitai, o lo o matua i whina wina e le sui o tātou telefou. O lo loto ia i to tonu o ngā ruenga le malo. Manisi o ana pa anga mai Pasifika i ai Fiti, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea. Nisi o mau e whaatau mta upu o tā nei. Mua, e ova ma le sulfitu biliona o tupe Australia whaamawina. E le i talaina i tua, unclaimed funds, i lalo sa o whanga whaongaonga, mōli i taia superannuation funds. Lua, pea ma le 3% o nei tino i tupe, e whaasino tonu ia i lato wolo o autova atu i tutonu Australia. I lalo visa le tu mau po temporary visas e awhi ai visa wha o tolu mal whavalulua. O lo o tele na malanga atu ai alo ma whanau a Samoa i tutonu Australia. Peitai o nisi o alo ma whanau a Samoa ma le Pasifika e malanga atu i ngā ruenga whaavaitaimi Australia e umma le tolu po le whātau sanga o whai ngā ruenga
Mangalue inal tamau a ingole tunu e ala ngā ruenga whaatoanga, fasi manu manisi, ona toe fo I mailea I Samoa, ai toe talo sangala to supa, ina ia tala itua. Mai se tino I tupe o nei sao whangana maua I tonu, o lea whātau sangana ngalue ai Australia, ma whaaputula na supa. O loo whaamalo sia I tulafono Australia, ai o atu I le taimi e tala ai itua, e toe tipi ese foi. E Australia le 35% o la fonga po tax, ava ese ma le tongi o le aunanga, le service fees, tipi ese le tutongi o le toe la foina mai ai I Samoa, o le tupe na maua mai le supa, le money transfer fee, ona whatu a maua leo se tupe mama. O le atu la fono le malo Australia, ma ngai o inga po le super process, o lo o matua fasilingi ai le whainga pa anga bala lata Australia ma Samoa. O le fasilitele, a whaiolo omtua imana o mia I Australia alo ma whanau wa Samoa ma le Pasifika ma langatu I lalo ngā ruenga whaavai taimi. A whaiolo o whaatino ina e alo ma whanau wa Samoa ma le Pasifika ngā ruenga o le ma whaia tangata anu Australia ua li taia ma whaasolo ina li taia. O na whaia nei ngā ruenga pefua ma whaalala I whaatoanga. Ai se a, e mawalunga I le la fonga e tipi I nei sao whanga o supa a alo ma whanau Samoa. O lo tapa iai a inga I Samoa mo se atina e manuia pe a umala tau kon kalate. E ui wo whaatu la whanoina I Australia le se 15% e tipi o la fonga o tutongi peita ai. E le o whalewhai ngā ruenga uma o lo la tau sita ia le pasi ai o lea se 15% o la fonga. Mai tutongi o alo ma whanau Samoa malangatu I ngā ruenga whaavai taimi. I le tūl saonga le muuma le vaia le lei o le soifua malolo ina le lei o alam whanau a Samoa malangatu I Australia I ngā ruenga whaamai taimi. O le to'atele o whalewhai ngā ruenga, a la vea pea whaina se alo Samoa malangatu I nei ngā ruenga I le o mawhaia ona va ai fua se fōmai. Ma e whai lava si taunga tau le tau e va ai ai le fōmai, po le whai ai o se whaata le x-ray. O nisi o whalewhai ngā ruenga I Australia, o le mulmulta I al tu la whono ngā ruenga. E ta tawai I se alo Samoa na malangatu I ngā ruenga whaavai taimi, ua la vea I le ngā ruenga. O na whaila pepa o ngā ruenga e ta tawai o na tuu I lalo le porkalame ua ta ua. O le pui puinga ma benefiti I mai la veanga o ngā ruenga le work cover benefits. Ina ia mauti noa, ua toe ma wale malo si ato atoa o lea tangata a o wha ngā solo ai tonga fitinga whaafo mai. Ua peini ma sinil wha o ngā ina, e nisi o whalewhai ngā ruenga o alo ma whanau a Samoa, ua le whaatawa ina I soifua malolo ina le lei. Ai ua una I le whainga o ngā ruenga I ala le siti ai o ngā ruenga whaatino le aso, le daily targets, ina ia au sia ni numera mawalunga. Tele ai tupe a whalewhai ngā ruenga, ai le o si ia totongi o alo ma whanau a Samoa. O lo o wha amasini, o na forsi e whaia nei ngā ruenga, e to ai titin tangata siti seni o le tunu, e ma whai o na ngā lulue ai. O le wha moe moenga o tātou so upu manisi o alo o Samoa, o lo o lalai Australia, o lo o ngafa pea, I le tau fō ia o nei whaafita uli ngā ruenga whaavai taimi, ina ia toe sila to toa al tātou whai ngā malo FOU. Ua tula I mai, I vaenga tā ua tele pe o na tā ua I lunga. E ala I le toe ilo ina o ta iala o le nei polkalama, ai mai se whiutanga inga male malo Australia e ala I nei whaafita uli. Ua whai manisi o mafua anga, I le toa tele o alo mawhanau so sola ese mai a pitanga, toe fo I mai I Samoa. A toa ai manisi, walata I le tolu se fulu, ua mauma waiso I fua ma toe whaafo I mai I Samoa I pusa oti. Ele o se fufua ngā le malo e tā o fitanga ta whai ngā ruenga whaavai taimi. O whaafita uli na tupu mai tau sanga utona ai, le o manatu le malo e au o na whaaleia ma whaawau pēr le whaangau yoi mai tua I le whono whaavai, a nuu, le piki mai le o whanau e le o whai ngā ruenga e o e ngā rulu e ngā ruenga whaavai taimi, e pei ona tue whaailoa. E le fionga le palmi e lan whon tangam tu stala le vasa utua nai. Le tu whaile le a tātou ngā ruenga whaavai taimi. E paula vale, tala le sa maua I lau saunoanga a o li whaiale tātou whai ngā whanota. O le taitasi mai le a inga. A ele I ai se male le ngā mea o le ata ofi mau e le toi ai ni a tātou ngā ruenga whaavai taimi. Peno whai ona e whaamanino tūlanga lea. Malok whaalo. Ngā ruenga whaavai taimi, it's such special me for le o tātou tua I nei taimi. We had no other option mai le ni mo no tau sanga taruai. Lenga o sawa o mana o mia tangata uma. It's an option. A koe whapu sawa o pose kupe vavi.
But for long term, e kaukako kilo le ia fianga mo kako. Le fianga mo kako wala ise rei pa force. Wala ika nga kore kungu e develop fufu ngal malo le wa ko 2 million ai pa develop ele kungu. For consideration na eleta time ave umaka ko kanga kai papo. Ika kama encourage ku pula ngole kungu. E ki ngofo e develop la waki nga ele ufai. Ako ngwe fenkala makanga. Ale kaungu unga long term. Ore koko ale ke koko ire kausanga ngi. E o aronga ponga ki fa pea o fuar koko. Like what's happening in New Zealand. All those apples and pears, oranges were grown in the last 20 years. Still harvesting. Why can't we do in our cocoa? Why can't we do in our avocados? Why can't we do in our breadfruit? Ore mafo fonga nga le kuku kemingi. Kupulanga ye fai mai awangi yoso le me vave isi come isi go hard come hard go ai design le ma fo to pulanga ye fai le fai unga sao ye le la kupungi o mai o employers ave ka ku kanga la mele ku ele I malu ka ku fai nga va vai o ku ese kon kala king sengi ese me ku pi o ese pay ese me o aku o wen tarol kamikiki fo mai asa mai sa vai punga le bare le anu ela ko fe mo ai mori o night club o lo le kulanga o ka uma faava fola fa sainga nam buso mo ku pukingo mali we already received 20 bodies coming back so o vai ma le malo e ave kanaka a ia ave ile me karfe nei ko mo wai lishka ko me le. But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va aire le agreement. Sengi le mau ki ngoa mau. E almere sa kupu. Whako apiki merka kai whongo I ruma I lo visal maru. And these are people from all over. E apiki merka kai whongo ko kongo rungu. Wele isi ula vale o refa kanipule mamaru wari whai pule. That's why walang ko fa fo in ka upu fono fa vai. Piki me fono fa vai kanga ka api. Awa fo e ke ula vale lo yo ki saude fa ka ria kulo wa fulu. Ole ngoa ka ule ia ma discipline tel fa makai. Ai pui me na pe no fo ko ka ua le awala ole ave ka ko ka ka fa ko ka ka ngi. Le ma sala estimate pura la ka le o mo fi kwa fere fa. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le no se rau kaure le awurei mo mari kumalo? It's a huge impact. Ya le ala bala ka ke vai, u fa ngo fie nga mor kanga lisa mor kanga suka mor kanga fala makai fa me ai. Kaure ska komen power. But o kupe va be ele ise si alo fie nga me e kupe pate siria kure manguia. If palemia la aulen mali e tole wa te pola tai vau forces Sept. Talana, ole nei tu la manuia tol mangol nei fo isalulu.